Kaunti ya Meru kiri mwaka jwa kigina jwa 2024-2025 ni unete rekondi yayo na gukinyia ugoti bwa bilioni 1 na aria gicunchi kia 32 kithiritwe gikiuthuranwa kiri mieri 3 ya muthia ya mwaka juri nirio ria mbere kaunti wikinyitie ugoti bwa bilioni 1 kuma thirikari cia makaunti irambirwa. Thina iria nene irumirite kaunti nyingi Kenya ni uthurania bwa ugoti bwayo nyingi ikirigira akembeta kuma kiri thirikari nene ni kumania na ntubu nikio tukubwa na arwa tugukuria kwethirwa urithugania ni mitaratara iri ku thirikari cia kaunti ibatere gwika kenda kuongera mbeta iria bakuthurania cia ugoti. Ni mitaratara iri ku thirikari cia kaunti ibatere gwika kenda kuongera mbeta iria bakuthurania cia ugoti. Tuma machokio jaku kiri namba yetu ya SMS itena mari niyo 23578 578 kana waranirie na bautwikire mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook mwena kinya YouTube amona ntetu iria nkureterete ni mwana omwe kuwira nyomba mwanka gukwa nturene ya makunguru irirwa rera Gikundi gia Kariba North Imenti kwira rindikire na Rahim kuandikithia riboti ya maumira ja Sabasaba. Kuruba thoko ya matunda mao gwitikanithia na migambo ya Kiraitu Murungi gembe yone gitikio ngavana 2027. Nayo kamiti yorumwe kiri seneti kwira KNBS eandike kinya atharaka ku. Gatukugwate ugeni kiri nteto cia Weru themwe na no tugwate kiri www.werudigital.co.ke kana o download app ya Weru Digital kiri Play Store na ututhingate kiri ibindi na kinya mibango yetu mathaa jonthe ntuko cionthe utigukurukirwa. Rietwa ni Maureen Kinya, mwana ndeto mathithio ni Maureen Kirimi. Mwana omwe na erite nyomba mwanka gukwa nturene ya makungu wodini ya Rwirirwa rera kuririkana mwana ujo kwombeka mwanki jumanirie na gutunduka kwa mutungi jwa gas na gutamba na mpwe akariba riuga egeria riao ria kuoria mwanki jo neriringire iga ni untu bagikinya mwanki jo nejo gukari jore gutamba bonene na kuithia gichunche gikinene kya nyombeu na mwana ujo agukari nyomba kagita kamutino jo jwa mwanki. Gaki Mutegi ni agutwambiria na nteto iji cha Kieba kumabure. Kieba ikiumirite nturi ya mukungu wa ndini ya Rwirirwa rera na ini nyuma ya gas kuripuka na kubithia nyomba na kuongera ururu muno kana kamwe gakari kabiririte ndeni mwanka gutautura bwake nyuma ya geria ria kumwonokia kurema. Ndi ndethira ugeni buntiria kuona guku nontu bangaci ni atambukite yaithia kana yaithia nyomba mwene akigeria kuomba gutethia kana gaka ikuremere wathi gaturigari muno nontu bwa mangia tukirega kitwa mugwanje eno nyomba gwa tamongi neya tukwenda twetha mongi nyomba gwa tere mwangi guthe kintu twaitenya kibi na mwana ujo na kana nyaka ire nyomba gatiromba gwitwa nya ithena nginebo kali kwende kaba umire ndikene kaba itoka kuitakana na nyomba kwa tamongi badala mwitakana ka kuira nyomba na yukali nya mutongi wanga jwali bugera ku tona tutomba kuita iromba ria tori kirantu bawendi wega batetherie family no bone wako mama na gya kuria ne mwana ojo wate na bya kuria athena bya kunywa katukuria oro ni mwandi umweka akayuna na gwanga nkoro wewe ndiye bona ate no mwana ojo mudakaika mudanga ya mono kana twa nini kale kamwe ile nyomba katigere kange na mwekuru na ndio tukendwale nyaka mundaga wembwa ute bibiaja kamunde kanini ka korobo ka ou akite ake kulingana mundaga naye urenga itumuna tukuora na wandibo waka amoterie mwendi baraba bomba gutethania tabadhari roi itote dio mwana atena yega kuria kana gya kunywa
nontu bwa thina iria irinja iri na aria bukua gituma kiu kururagirika nao uma gicigo mbunge kia Bure nkiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi. Gikundi gia Kariba North Imenti gikwenda abunge Mugambire Ndekere wa Bure na wa North Imenti Raim Daud kuandikithia ripoti na maabisa ba uthundhuria iguru ria wamba buria baumirire ntuku ya maandamano ja Sabasaba kiumia kithiru. Wa Kariba bariuga ambunge babo baire ni baririe miario ya kuonania nitakaba kumenya kaumo kamantu za nyuma ya Ndekere kwaria ntuku imwe mbere ya maandamano na kuga supermarket ikaiwa Meru na we mkuga ati ni kiama kia DCP kia banganitie maandamano na wambabo. Bakiaria bare obisine chia DCP Meru wa Kariba nkurukine baugite ati bakambiriria mubango jwa kweberia gitene mubunge Raim Daud na njira ya kuthurania saini. Muthuru Murioki ni agutwachio. Ni motongire banki ya MBC kuthurania banyurite muma na gutonya obisine. Na ndia Kenya bena wirigiro bakomba kwithura bakirithia mantu jaria bara makuthithia kagita karia nkamejetira reo untu bubu bokirotera mondene North Imenti kagita karia atongire mwanya kuma North Imenti bakinyite obisine kia make DCP skills and ground DCP skills and grounds bachimiritie na kuwena ndi bakambia kuthurania saini gutigira ati ibakurita mubunge North Imenti Raim Daud gitene renyithurano biene bengirije 47 bithura bigikinya tureterete IMBC eje impress na nande to na IMBC ne to me support 100% ya kama kan DCP toruga tutenogwa inyarenge kwa riko ituretere toroke je chamani na ito ba support na naro tojete aje kwambire kuthurania saini na naro ja tongere na opinion linda ba North Imenti tojete aje kuthurania saini na tokambire ko China na to na mengirandu naro amaratachi na to China na mbere ntiko mugwanja ira tokethro tokongania saini no ti ongera imuogo ko kana mbere etonje this time kawanete kute furu time weje half time na itokoria antu ba North Imenti mabaratathi jakaumera jothe jakuriko mdojo wa MBC ne rathitherwe twengeni mbitieje yo todange kiamono tomengeni ote maendeleo anto be tokabagurawa ikamotu bona na kwewe kana otenjera otembi biaje to meaka bebtin la imwa korea bebea non twigitara ku mute soka ne erekere twe mutene na gaitite kurikwa na ito kwerekere tiana hato akurika ndenda gukwira kuma na arua andika kwambiria ntarikie na arua tweta kumove kuma nyomba gwitengi nuntu boru rwo kuringithia mwari wetu geto mwaikiregi atararekeri mwana omukiru ukurita na njire kurerwa na ndini ukahethia tenwe uthuranitie antu bakwithia into bya kirini maratasi yo kwenga twetiare wekira signature sio kwenga ko tena ogwa kana inoge tato te kwenda kumenya lakini otethira we mubunge wa North Imenti again na tukuga tuinyeretie na tutugukira amna bubu atongire baba baketho bakwire mwankire nandi nigitu mubunge wa Bure Mugambire Ndikiri nojo North Imenti Raim Daud atreto ni mabisa bandikeri nigena baba kuandikithia kumania miari yao yege winyange basabasaba kurigana ne ate ntuko ekiumia maandamano jo jaima Jumatatu itwaigerwe mheshimiwa omwe akiuga gukaethwa na into bikenyangwa na supermarket ikaethwa kwithikira Jumatatu uo ethwa ntuko to kwethwa mheshimiwa ule ubichina North Imenti na wete mo de CND kana te investigator na ugere runene agwetagwa press ugere DCP niyo ithetie kiuria yakwa kia mbere ndi uria rindikiri na Raim ri na atia baije Meru gukaya suspect ba mbere bakuamba ba wethania ba Meru Raim na rindikiri baburi kuthaba imbere ni undu bakuthura mono tukionaga mithika na bakaro bagithangikua no rende suspect irio bakiwekira bakuona ni utongire ba DCP kuthabukia ndirwa manto jegie mbara ile yonekana tariki 7 muri wa 7 ntuku ya Sabasaba turiaja gukodem allegations iria Mheshimiwa Raim Daud aputete against our leaders by DCP
Tabo Honorable Mithika Nturi Karo Karim Muriuki tokera Rahim natige kugia ugua mapema. This time loud sisi kama vijana tuko hapa kumobilize other youths to make sure to kusaina maratasi jau to kuikia njama mapema sana. No, you are not helping us in any way. After all, your allegations put against our leaders, they are false allegations and we condemn them today. Na tore kwera to emergency sisi tunakuja kwako mbio sana. Te one time we want to take you home at a half term. Kuga manto mwanya kulingana na ule kwa last week mjumbe wa Northimenti ajanere nteto siorongo ati kiama gieto kia DCP ikio kia sponsored thagare na routing kwenyango kwa Inton aja mutindo na guntu kungi ndisi ya igoro kana ntukwe igoro mbuga ibaraitire marieto na mbicha cia ntu baraba pagine bakuthoganwe bausikete na mauntu jau inkwenda kuria Rahim morongo na twirethera kiama kiu kia antu bara bagwati kwi mtu DCP ureo na kethe atio shame on you because of misleading the Northimenti people, because of leading the country, and we want the DCI Rahim abati kwithatha ya kiroga bioria anenkane marieto jau janta ba DCP bara bagusikete so Muthuri Muriuki Uru TV Mutiri Kangangi. Ekoroba thoko ya matunda maoa ni bagwatite mbaru miario ya ngabana wa Baire Kiraitu Murungi ategembe niwe batere kunenkerwa giti kio ngabana 2027 na biashara ba kagite ne kau ne bameneretie ngabana wa mbere Peter Munya bakiuga ate ne agutonyera ngabana mutumane abatere kumwakanya akaritira mirungugi bariuga Munya ne kama kiniunto ne agukira kwaga kura igembe kethurano ne kizite na nekyo gitumi akumeneria Gabana Mutuma. Marion Karugi na Nteto Eje. Ekoroba thoko ya maua Trandena Fruit Market ni basi umirite kuata mbaru miario yora wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi ati akariba yembe ni babatiri weta na mbere kwa thakirite kia ungavana Kiraitu ongera sana no twitwa utarete baba na twakwete kura nyingi muno ibo gweta no twa kwatanira na ntubembe okawa kweli antobembe ibo babwirete kwithira barete kundi na no ntomora tongere mukono baba keep it up Kiraitu we mukoro mana no kerera we mukoro mana baba okiti baba no toma kwithira no kwenda batu kinyetwe tukarera eteke tuibe ibe mwanya na Meru County ikumeane mari athatu kwa kinyerera tukwendeleza na siasa cia kwirweti Mumeru Mwembe mutiania mwimeti batu Mumeru tweza twige kimwe kwa batu tutekwenda siasa cia kuroyanethwa siasa cia kuganwa turenda twethe tuwatanirite na Kiraitu ngukupongeza orenge tiolo baba ngikwira atiri baba cio maire kwambira antu babetu waboneria no twe mugorokirira na Kiraitu ari mwimenti wao no kwigwa na kuwa mwana mwembe na amenyerwe ikenda kaewa kura kinya 2027 na une otore na ibo sana munene wetu na tweke kiama yaku kiambasi na ne otore kabisa tondiketa na maoro yo yele na tukatangwa mwa owe munene wetu baba wetu Omeru nonto owe wana manto kuraya nonto mukoro we mukirira siasene oyi ni bameneretie ngavana wa mbere Peter Gatira Munya kumania na miario yawe ya kuona ni otongeria burabu ekuo butashughulikire kuria mwaki kiri biashara ira cia ithirwe kiri maandamano ya Sabasaba ntukwera njensi baandamanete itara Sabasaba owe nini ne ethirwe Meru nyumbera ekwethwa Meru ngavana nereri ora kukumbekana simamoto ila kenda sieta kuoria mwaki yora ware Meru County na magunas na mwaka eta kuromba inya na araura ndarakanithi leo simamoto ile siaremero iko siaria rio kolokera wenda wowe mutuma thithi atia ukethero iwo thai ware ngavana Meru re ukethero iwo na ate ukethithia ura mutuma one ataombere kubwithi Munya Kiraitu we kwana ifoma ngavana ora ware kwana wa tora ku atati ndo ari we thai no embeirete awe Munya we mutiana na ituzi embe Meru County ne mare atatu re ulimbio korwera batwe ka emberete tiere mwana
ndeo muno na ina sieta la ingo akela ingo de yana ete kuole ya Meru County ne onere vere mutuma reverend mutuma aenda bana weto na ritere nguera omba na tete rio tedio bora bombeka endire kama munya oto akethera mwana weto aturitere nguena no kuona nejere ne timotuma na obwo na watanithirie Meru na rware Meru twatu twi sawa na ito watanirite no te mutianie na mwembe na muimenti bonde na imo Meru mwa ushughulikana na imo Meru mwa gutira ngwe kendo swathiri na kuthiria maandamano ya Gen Z yarayethiritwo yetia hasara inene. Rais Ruto na kurwa wika mucemanio na Nthuki Mbithi na kuthikiria thina cio. Ruto oinkua bwana Ruto itwethira twena what we call dialogue ya especially antoba bethi baba eyo waranirie na 47 counties na vijana vile wewe kuma Meru wetanie tunataka ukuje uongee na vijana wetu tafadhali bwana Ruto. Rais wetu ratuendete waranirie nabo county pa county each every county wewe waranirie nabo nekendo kaibwa thina cio agency bakarende ketheni ogweka micemanio bange micemanio eminene bakathikirwa na bakande bakologia meneti ciao alafu kenda baomba gushughulikirwa no yeto beto ana babetore tukendelea ana babeto bakoro bakathira na no igwe ya munene na wenya barathangwa mauru no batai wete bothe. Nikiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Kenywa. Kaunti ya Meru ni unete rekondi yayo ya kuthurania ciringi bilioni 1 kiri mwaka jwa thirikari jwa 2024 na 2025 gukinyira muthia jwa mweri jwa 6. Kaunti ya Meru ni othuranite bilioni 1.1 kinya inyanya ikiringithanwa na milioni 900 za 31 cia mwaka juria jungi. Akiaria munene wa ariti ngugi obisine ya ngavana Dr. Julius Mbijiwe augite umbani bu nene na ni bakwirigira kuthurania bilioni 2 kiri miaka izite. Mutuikare ni agutwacho. Penda kuchokia nkatho sana kiothuranio goti ndene ya Meru. Na of course ngicho kali nyankatho bara nabo bari tawo goti mtu onde o Meru ni murungamiri wa ritingo gyobisine yangabana Dr. Julius Mbijiwe ura unene ikeno kyawekere othuranio goti na barabara gogoti akiuga bakinga mwaka jwa thirikari ni kurari na ongere kubwa kigena kira kiothuranitwe kuma kiri mwaka muthiro ra kuothuranwe kigena ya ciringi milioni 960 na thaiji bakinga mwaka jwa thirikari barothurene kigena ya ciringi bilioni 1.1 kigena kiraugite kiumene na ugoti burabura yakwa na kinya kigena kira kiothuranagwa macibitari na akiuga bataingiara bakwenda gukinya kiroto kiao kiria ni gya kuthurana kigena ya ciringi bilioni 2. Meru for the first time turongerere collection ya revenue kabisa yari 960 million na ndeto na 1.1 billion shillings na hizi ne kuma kire ile chiodo ne revenue board amona sia masibitari eta ko facility improvement fund cha sibitari ko chialingano ikeja mbeche yu ende bando tutarakinya target tukomba kuthurania tulienda tukinye mwaka 2 billion shillings. Kingi Dr. Mbijiwe naugite bobo kinyanirite kumaniro rabatumagira njira ya mutandao kuri ogoti na kinya kumakire kigena kya shakira kuri macibitari kira kingi gitethetie ikumba kuma gikuthania mbeca bari yetakiri kuthania mbeca na mutandao kana systems cha collection to achije kwa tuka cashless nitethetie sana na wa sibitari na ku ge sha registration ko chiujuriria kwa membasha inyone tethetie muno inkwenda kwira ntu beto ba Meru barabati ciandikithie ge sha tafadhali ciandikithie no nti murandi jo gutetheria
ijo gutetheria uri mwajire weta cibitari kana muchore okuri omike cibitari ukomba kwitha thirikari kiumbo kurira inyone tutethetie yomba kuongera revenue yomba gwitia sana muthiene Daktari BJ wenoretie mbundi ya Kigina Miru gukaukia maguru gutigira bate gucindwa ni macibitari kuthurania ogoti aria gwetete Kigina kiria kingi kiriuma na cibitari kwenda kwira the CEO and the entire team bagirie go pull up socks pakikise kuntu kunde na aria kumbite kwitha membi kwantu baratiriaga na butu appeal kiribo nyo ibone kwina gitumi kia kusika gikwaka Meru yetu litogoti kedo tiritaga no ukeja wariru na njira ya heshima with public relations customer care tikumakua tikurantu hapana ikubariria kereanwa bukaritogoti tukomba gwaka Meru yetu turiamo kiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare Kirirwa rwetu rwa ntukuana rwa turi kuria ni mitaratara iri kuthirikari cia county ibatere gwika kenda kuongera mbeta iria bakuthurania cia ugoti ni mitaratara iri kuthirikari cia county ibatere gwika kenda kuongera mbeta iria bakuthurania cia ugoti na ngitegera kiri SMS kuga Weru TV VP serikali ya county inapaswa kuhakikisha kila biashara yoyote ile inatozwa ushuru ili kuongeza mapato. Ni Kirimi Beckman kutoka Iko Massive. Magavana wote 47 watafute ushauri kwa gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata na pia wamalize ufisadi kaunti zao. Ni Richard Kobia Kiambanjwa ngakwira wite nambere na kwaraniria na bautwe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu ya ukinyaniria ugeta kuraja ituchokerete na rugono rwegie Kenya National Bureau of Statistics nyo ijikene muno ta KNBS kwethirwa ikirwa ni seneti ati ethirwe ikiandika atharaka nyuma yayo kwethirwa ikiuga ithuganagia kana ijukagia atharaka tabakuma Meru ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwe ni His Excellency Governor Isaac Mutuma Ntwethingia ni kureterete mubango jo CBC ntuko ya Jumatatu ije ntariki 14 na Jumaine ntariki 15 abakureterete mutaaramu wa CBC Mr. Mugo Mwangi uria gatariria mantu mwanya mwanya kiri Weru TV kwambiria thaijere na ndaika 20 ciogoro mwanka thaithatu na ndaika 20 mutaaramu Mugo agagutariria na gucokia biuria bionthe bia CBC mitaratara ya kuthura skuru na pathways changoge na kuthama kuma CBC mwanka CBE. Mr. Mugo agatariria na gucokia biuria bionthe na kwemwerekera gwa muciari iguru regia aditoba grade 9 gutara skuru. Ureteri mubango jojo ni thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwe ni Governor Mutuma Ntwethingia arimo ba primary aciari na ana bonde bathikire. Governor Mutuma nendete twana ugakurukirwa. My name is Mugo Mwangi. I'm a CBC expert, mainly helping parents to understand what CBC is all about, and also helping those in grade 9 choosing their different career pathways. Kampuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye Murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na Meru gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati,
do it best on top. Tomerie njaga kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kiri ndawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powdery mildew yani kimu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangijire no yona thoko tumira Gold Chance Vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amo na Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Nuko thuganiria gwita skuru enthongi na enjaga kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari chukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani nikirokarania janjemwe na kinya chukuru ikumakira aritwa. Ukienda kuringa ndari tukugwati ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences ngugia undagitari yambairie na gushwa program ero kunganira na no mienda imanto jamikarire katikati ka aritwa na atori aritwa na aritani na bwagetumi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati kewi kyo getumito aero ke wagya college ria njega buru gitarone ke Africa mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025 ujokane ba mweri jo kenda ibwetete na mbere kiri campus ya Thika na Nakuru nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Peke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyenye na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etie motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli.
Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Greening Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. Butter more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Ngukugwata ugeni kiri nteto chietu cheru themwe ngichokera ngikuririkania rwareretu rwa ntukuyana rwa turi kuria ni mitaratara iri kuthirikari chia county ibatere gwika kenda kuongera mbecha ira bakuthurania chia ugoti ni mitaratara iri kuthirikari chia county batere gwika kenda kuongera mbecha iria bakuthurania chia ugoti. Itana mbere na kwaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube. Na nyuma ya nteto chieto nyuma ya kagita gati kuraja thirikari ya kaunti ya Meru ni banganitie rwaria rwegie mutaratara jwa kithomo jwa CBC juria nande jugwitwa CBE na ni rwaria rura rugetithwa na mbere ni Edward Mutembe ni rwaria ugwe utenda kwithirwa ugikurukirwa ni kenda withirwa ukimenya nkuruki mantu jegie mutaratara jojo jwa kithomo. Tugeta na mbere na kuminyithia nteto Kenya National Bureau of Statistics KNBS yugete ati gitumi bateandikite mutharaka kinyomwe ni untu bwa kwithirwa bataraga tharaka iri Meru bobo bumbukite riria bagwiti seneti ni kamiti yorumwe bare kurua gitumi guti mutharaka kinyomwe waandiki obisine chia KNBS amwe na kwithirwa ni no munini wa rais aumite. Kamiti eze na ande ni uritie KNBS kuthingatira watho na kinya kuandika atharaka kuringana na watho amwe na ndurijo inge inini thigurune taburia Anthony Kathenya agutwira. Maseneta ba kamiti ya ngwataniro na uruma muna koleithiri wandikani kiri thirikari ja kaunti na itengo ja thirikari itongeretwe ni senator wa kaunti ya Marsabit Mohamed Chute leo ni bamenetie nkiamia Kenya National Bureau of Statistics KNBS ni kwaga kwandika rutwira kumekire jamii nini ya tharaka na kuthina mbele kule kuthingatira watho bwa wandikani bula bwendekithie itengo ja thirikari gutigire ni kwa jamii nini twanya twawira. You have already 31 ethnic communities. Yes. Out of 45. So do you even need to, let me give you an example of Tharaka. I'm not seeing Tharaka in your main list and even then the other list you just gave us. So it means what? So you never have the Tharaka County? Yes. Let me take Tharaka for an example. Whole community called Tharaka, they have the deputy president of this country and you are telling me they are not here. Maseneta bakiro ya kithirwa nkiameno ile ithagirwe na ngugia gutara mungano wa Kenya kiri kabira jonde ja Kenya itona mtu no mwe na kithomo kia digiri kuma kiri jamii ya Tharaka ona kithirwa jamii ni ya Tharaka ni enenkirete ndini ya Kenya munini wa rais Professor Kithure Kindiki. They have given the first 4 communities who had the highest percentage, the highest number again. I don't know whether you have noted that, Chair. With this recent recruitment, the Kalenjin, the Kamba, the Kikuyu, the Luhya, the Luo, they have taken highest numbers yet again, and from the previous numbers, they were still the highest. The document that you're using is that accurate? You mean we don't have somebody who has a degree or a master's degree or a PhD from Tharaka? No, we are not saying so. That's what you're basically saying. And we have them. In fact, we are going to unbank.
Chair, I think kiri macokio mao KNBS ni mbere ithitete batari ya Tharaka bali ndi ya Meru na twanya toro twanenkanire turi ndi ya Meru untu bula masinita baleganite nabu na kuga Tharaka ti ya Meru. yes, we have Tharaka, but you know we used the payroll system, which has put them under Meru. Tharakas are not Meru. Okay, the payroll system which we use, we are looking for that. Talk about The community that has given us a deputy president. Yes, they are not Meru. Okay. Yes, But we recruited them in the last You place. use your payroll system to do the census. statement, or you can proceed. I'm saying I'm sorry. We have Tharakas in the new list, but I think it is listed as Meru. Tharaka are not Meru. And your people do census in this country. Sorry, we made that Give us- mistake. Director General. Maybe which other mistake has Maseneta lubakiura ya KNBS kuthiatira watho na gutigira nimba kwandika arutwira kuma kiri jamii nini ya Tharaka. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. MCA wa Bogeta West DMK Kiogora no kete biuria iguru ria nchanchamo irekwe wa ana bagategate kabiumia bitantatu na biumia 10 nchanchamo iria kuga ni ugwati bonene akiuga ati ari na riboti ya ana baire baria kuga ne bagututira uturo nyuma ya nchanchamo eu DMK ariuga ati ana barikia kwewa nchanchamo eu ne bakurita bionaniria bya gwitandamu iti kuthira untuburia augite ni ugwati bonene Mutugikare ni agutwachio nkuruki. MCA wa Bogeta West DMK Kiogora na shumiritie kuonea kurega kunganirwa kwawe ni nchacha mwiri kumtwana banini bokuruba bimya bitandatu gwite 10 akiuga ni kumirite makarekati ana baba inge ni bakwajwa na nyamono nyuma ya kwamukira nchacha mo na akiuga bainge baotharikeri umira uba mtichindano nete kwithire kiuma akiuga mwana omwe kuma nkubona atete oturobo we nyuma ya kwamukira nchacha mwau na akiuga mwana ungi na ware chibitari konsurata kirwanyirwa HDU bategere nuntu i anticoagulation ikwithire giokaga kiri twana and the kids are bleeding and the vaccines are causing anticoagulation. The same problem na bari exhibit the same symptoms, so no, this can't be one of the whistleblowers in the hospital, but this cannot just be a coincidence. Vaccinated. So it's important for our healthcare professionals go. We should not lose even a single life. There is no life that is kidogo. Every life is very precious, especially babies who have not had a chance to live in this world, so that we protect our children. Grow up. There is no tomorrow if we are not reproducing and if we are not taking care of those who we produce. Nyuma ya kwaria na MCA Kiogora ni tuendere kumenya uma kethira kuri na mwana urakwire nyuma ya kwamukira nchacha mo na twethira tukiriunga nje mwe nkubu na ujo ni Kennedy Mwenda na mwekurwa we bale wa batega mothio Jehova ithikirite ni untu bagotigwa ni mwana wa munini wa bime bitantatu na rieto Olivia Kendi ura baba wa tutarerete kurentare kinyanya mweri jojo nirio baikiria mwana kwa mukira nchacha mona na buiburu ende nyume na rajwa bonene akiugara mterwe chindano gotatiga kumatharike na bethira bake mutegera ntukwemwe bona kethira mwana ojo akabwa ende agetwira noketere na mbere kwa jwa na ntareke 10 bare kumuchokiara mukirete nchacha mo chibitari ankubu dispensary bethira bageto mwakere chibitari ya konsorata kulingana ora mwana uwa kari na neo bade kumukinya chibitari Olivia thira getutero turoboe kwa mathaka thumba gukinya kurema gwikia miruke indi atomba gwikwa ICU nikiria kugerwo no mwanka chwirwe ire kamubwira ni untu bo myanka yawe na niro bambirire guchwa chibitari ra bakamwikia nyumene agetwira bamugerete bamwikia chibitari ya Meru General
bethira baikabana na ndagitari bari na ntumiria kieba ati mwana orithi atio na nandi nikiachiariba bethirite bakiromba thirikari kwithira bagitegera nchachamo ikumtwana kenda mwana ungi ati kethira gitotoro ta wao ngikia mwana kwa cibitari nari health bro atari na any issue vaccine after that vaccine irio manzu jonte jambiririe kwandamu kureka go crot na until yakinya Olivia kuremo go kemeruke monka apas so nkoli ya thirikari bategere vaccine bakwa our babies maybe not either it is that safe not to kadrate vaccine you daiji ndedra ndena Olivia kwaza na tukenanirite muno lakini dai anto atudra atukeni atukorera as a family anto akodra our baby Olivia is normal na ndi MCA kiogora na rombete rwangi rogima kuja kuthuja nchacha mwiu kethira ni chiagirikana ni arachigwiko gutagiri kenda na chuigatiga kwa gwatikiria na baba guchiamukira bethira bakiriungera wa dispensaries gutegera storage na gutegera the current version ya vaccine iri kwe watu ana ketha kurio imba kuthoe na batch na contamination kana ethuki kana kwena issues ya storage something is wrong ningwa na kugo about vaccine chatwana tutu na biumia bitantatu gweta biumia 10 there is something wrong happening with those vaccines kumanko bogeshigo mbunge kya Southiment nke report ratito shawero reakwa rietwa ni motuge kare Ugwa ni butambite ntuku yonthe taunine ya Kiritiri kaunti-ini ya Embu na aria borithi batindite bakaritie na kinya kuinga barabara nyuma ya nteto kumira ati ni kubangi maandamano. Baingi ba biashara kinya bo batindite baingite nduka na biashara ingi ni untubwa maandamano jaria zarerikanaga ni za gwitia kioto kia mwana wa ukuru wa miaka 17 uria ukwirikana kuragwa ni borithi maandamanone za Sabasaba. Rita Mwaniki ni agutwa Chonkuruki. Negutindite na wagagu munene thiini wa thoko ya Kiritiri varia kurerikanaga ati kurai gukorwo na mirurungano muthenya wa umuthi. Ino ni vuva ya mwiritu umwe uria wauragirwo ni borithi muthenya wa maandamano ma Sabasaba na varia kurerikanaga ati andu ao ni maguka kwiriviriria makwage na mugomo wa kambuge previous mugomo uria wari wa Sabasaba ni kwagire na tension yareture ni andu marika ku circulate information last week ati Meru ni magauka kurevereria kana go storm police station Kiritiri ati nundu wa rights cia mwiretu ucio wagano arathirwe mu Meru na gwica gitwa Anita. Guko riu avuri biashara a tauni ino ya Kiritiri makireganaga na ikinyo riu na kugwatanira na thigari niguo kurugamia mirurungano ino ni kiria marauga ni athara nene iria mavitukirite mirurungano ri iyo ingi varia biashara ciao mavingaga makarega kuthukuma na macokereria ringi makethira iri mvunje na uguo makathie athara nene. Amonde ngweci ni twa make declaration to business community twauga gutiga korwo maandamano ringi Kiritiri na ni twathiuruka guko ta team na twahakikisha biashara ni ithiete na mbere guti mundu ravinga na nginyagia riu twetha thita na no ambuge Kiritiri ni kiboreru thairo no ni twahurudire mucemanio wa business community tukiwa guko Kiritiri gutikago mwaringi tutikuvingirwa biashara na riria gukinyire mathaa ma kiroko gukioneka ciana ta ingirete thagathaka nundu andu makugaga ni mauka kugomana nundu wa mwari uria wauragirwe guku ni thirikari avuria biashara ni maumire na twavinga ivingo cionthe na twauga gutire mbara biashara no nginyethie na mbere na twauga gutire mugomo. Guku maobitha a borithi makirumagia ugitiri miena ngurani ya tauni ino ya Kiritiri vamwe na njirari cionthe cia kuma na gutonya kuo.
duno atucokerie thirikari ngatho especially borithi ma police station ya Kiritire no ndo wagukorwa magi spread at the strategic points within Kiritire na highway ya Kiritire Embu Matu na nĩ matũteithia mũno kwa magĩka patrols ciao kũu. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Na kirirwa rĩeretwo rwa ntuku ya narua nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ thirikari cia kaunti ibatere gwĩka kenda kuongera mbete iria bakuthurania cio ugoti. Kiri SMS kirimi Kimenyi Steve kibirwa riuga thirikari ibatere gwĩkĩra CCTV gutegera uria ukajukia mbeta na njara. Ungi nwe kumantere cia Lamu County ariuga magavana wote wanafaa kusikiliza ushauri kwa watu kama Peter Munya na retired President Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nkagucokeria nkatho cia mwanya kiri ugwe kugwata kanya gaku na kugwatanira na bautwe kiri nteto cietu ceru themwe 3:30 niji na ingi nkuruki indugeta kuraja ni untu Edward Mutembei agakuretera rwaria rwa rubanganitwe ni thirikari ya kaunti ya Meru rwa kwariria mutaratara jo mweru ajwa kithomo jwa CBC jura na ndejo gwitwa CBE. Mbeta Maureen Kinya, mwana ndio Toma Thithio ni Maureen Kirimi.